Evo, ovo je zgrada Senata dijaspore Srpsko-svetskog kongresa. Ovo je sveta zgrada jer je u njoj, kao što vidimo, formirana prva srpska vlada, odnosno u njoj je vaskrsla srpska država. To je jedna velika, lepa zgrada koju je obnovila porodica Jovičić, uloživši desetine hiljada evra, jer je ova zgrada bila u neuseljivom stanju. Slično u stanju je drugi deo zgrade. Ovo je inače zgrada bivše opštine Veliki Borak i Dom kulture. Evo vidimo sada, ova sljedeća zgrada nije obnovljena i plan je da dijaspora skupi svoje prihode i da obnovi i ovu zgradu do okruglog jubileja, a to je 2015. godine. S tim da tu budu drugi objekti, ali ne samo dijaspore srpske, nego i drugi dijaspora. Ovo je obnovljen je dom zdravlja, tako da imamo sada rešenu tu infrastrukturu. Evo ovo lepo dvorište. Juče je ovde održana, divan skup, sabor, to je sabor književnih stvaralaca iz dijaspore iz Matice, koju vodi Ljilja Vukić, koja je takođe iz dijaspore. Evo, ovo je bistak kneza Sime Markovića, koji inače bio ministar finansija, kao i moja žena. S tim što je bio za državu. Kako se to nekad zvalo? Ministar kase. Inače, Sime Marković je bio bogati trgovac stokom, kao i njegov otac. I imao je svoju vojsku radnika koji su za njega radili i ujedno ratovali. Bio je najveći saveznik. Aj pravi slike. Evo. Ajde mene malo. Samo ga onda stavi ovako ga.